Halo parlok baro kipapet ya kene ka video ha kene ka por ka ba menta da parlok ha kene ka video ka ba menta ngan pensyai lene ngan pentip syapi kumnu pin la mnisna la ujong u up lane kumnu pin la mnisna da la ujong u website kanang ba pin la ban ka mai pisa na po jong u tau up lane website ke jong pi parlok pet ya ka video hadu bakul khanang ba pin sung thu kumdu pin sna la jong up ani da jong website jong ta parlok suba ai ga jing kersan du phi da wi share like bat pet ya kene ka video kham tam parlok kene ka youtube channel ka jong manta sa kumba shi banai tam kan tap shi snem no kene ka youtube channel jong parlok suba ai jing kersan yang parlok amar ngadon kam ya ke what stand parlok kawat stany ngadon kam sa kumba saus pa sampau kunta kawat stany ngadon kam da perlu sumpa pe ya ka video do kum ka jing I'm same ngi jong pi yang kanang bangan dap no e kata ka saus pa sampau kunta kawat stany sa kumba saus pa sampau kunta ngadap kawat stany ba ngan yo saw ja kunta hoi ka youtube channel jong ka mai pisa andre mar balai ka mai pisa ngai ngasutip bangal ong ye ping youtube na do wat stany subscriber ma youtube kalau teman kamai bisa parlok dan buat yang beli pick proof apa YouTube studio cuma yang beli pick proof banget maka sampai ini ke estimate cuma dalam sispa light pro baik ke wastan ini parlok nilai wastan parlok yang beli kliat mau parlok baik nilai wastan parlok nilai ini live yang live span rebusan deh yang ini parlok baik yang ini parlok kawas tanya award nga karon lais pa san lajar sans pa sohnya wadon kananga sa kumba saus pa san pau lai tangka sa saus pa san pau lai kanta kawas tanya perlu soba support yang coba pe ek video cuma do baku kenang bangan dap no ya kanika ya kanika kawas tanya nga sa kumba saus pa ta perlu kan pono syak pita kumlu ba pinchina dalai jong up ani website perlu ba pinchina lu jong up indai bokal ne po chrome browser dapat apa jong tau up pintu nga pencai pinlet na po ko dadi ni pinyo nang ni perlu ko dadi pin yang ni perlu ko dadi official site pinlet ni perlu domain website pinyo yang ni perlu Hani PPE perlok your big di disave accurate domain names. Your domain name is often the first point of contact between your audience. Pin boleh hani PPE perlok pengen PPE perlok. Grab your free website pila hani grab dala ujong website jong pi free claim.com ban siu pisa. Oi pila ban siu pisa ru hani perlok peda dangan let ang nina bangat hok create your free website parlok pinjo i api pang create your free website api pang namarkan network long bakam selu kendian iyo ihang ni parlok kini ki website ke jonga ki banga ngala sina hang ni parlok ngala sina hang ni kini ki website ke jonga kini ki banga dap sina ngala design yang ngampat lah raban viral ya kini ki website ki jonga pi yang ni parlok kini ki website jonga ki bakar teng Elisa SNM tapi parlok pen viral ya kini ki website ada banga ada persinangan pen viral ya kini ki website ki jonga parlok pila pansina ya website jong pi hang pe start a new site get started with few questions pila pansina da ke jong website jong ini pe what are some feature your website pila bencit kini sell with an online store and book appointment online apa kuman tapi I continue perlu
Baik ni pikwa China website ku bakum nu what kind of website do you want? We use this information to provide product and contents recommended. Pin thọ website bakum ulu hang ni perlu ngan thọ social media marketing jangan I continue masukkan EP yang sang. Right now, what should we call your website? In call kerteng go website jompi kakai kerteng jong website jompi kumba kalong kumba kerteng jompi breu kerteng breu ngadai uta hidai kata te pila ai kerteng kan kerteng ru mentau website ke jompi da perlu masukkan iya kan sai pi tangkat ne nang wa pin sentu dengan ngampak hit bersnai ya sibun di website dengan pendek foto website bang ngapain iya pin neแต่อมตั้งตลาดอะไรพี่กว่าไม่ใช่นายอะไรพี่กว่าไม่ใช่นายยาวอัพจนผิดตลกแต่พิละบันในนับปก Chrome browser ในนับปก Google นี่ตลกฮับปกอังนี้ผิดพิละบันทออังนี้ตลก FIRE Firebase ตลกพินทอไป Firebase สังเกตตลกเขานั่งในรูปตลกพิละไม่ใช่นายยากีอัพก็จงพิขนั่งไปพินกรรมให้พิษาไปอย่างนี้Discover Firebase Google as mobile and web app development platforms that help developer build up and games that user will love. Bayang ni perlu bila macam ya ki apa jompi napok kini nang ni perlu di database di Firebase jompi pa ni make your app the best it can be. Pila misna ya kejongki app jompi Firebase is an app development platform that help you build and grow apps and game. User love backed by Google and trusted by billions of business around the world. Baik hang ni perlu pila ba uni website Firebase bagi breu baru kita terus ni kita ki breu ki misna ya ki app game jongki ki pun ki breu ki misna baik napo jong uni Firebase. Namar hani pilih trusted by million of business. Kini ki game ni ki app ki baki breu kisna kelak kisna na po jom ni Firebase dan nak kiwai pat di website tu perlu. Video yang ni. Tapi kuat kisna pinyon hang tu kumbang apa temne Firebase untuk nanti pilih ni try Firebase today into your app is easier to get start. Like ini aku start pelok kadin bagi like ini aku start kan dalam tapi sya kabapin Cina ya ki app jongpi pelok tangkum tahi pelok ngai krias mutu kundu ban Cina ya ki jongpi apa ni pipe Andre perlu kalau nggak bakam yang nanti bak Cina ya ki jongpi aku jongpi kalau nggak bakam Andre ada persiang bunsen teng angat pinjok bagi saya intip bagi mar season baki wai kila balai ni ngak ndai bentuk kamsim kapakum kita nang bangir ngin la mansna lem kum baki wai kila misna ki apa ju bikin ki kamai pisangit dai ngin bu lam kamsim bangin la mansna apa lupa ku